جرونهیا کردستانی روجاوی کردستانی دما خوش ببینرین هجام ایرو هفت تباخ 2026 روجا اینی امه جوره بلتانا دانی ساعت هفتان پیشکش بکن لی او جیم پشتی بین آلبری بینرین هجام پیشنامه قانون چارچوبه یا پیواجویا لپارلمنتوی ترکیه ایدی او دوسیا لسر ماسیا کمیسیون وی یا عدالت یا تی پایین پشتی وی در باسی لجنه گشتی پارلمنتوی ببه او ببه قانون. پیشنامه قانون تکیلداری خردکرنا پشتوانی نتوی او یک پربونا جواکی جدوازده خالان پیکتی. ایرو ده ساعت 15 نیوان ده لکمیسیون عدالت نقاش لسر وی دست پیکریه. تی راگاندن ده نقاشان ده وی چارچوبه قانونی تعلق کردن لپرسین او جزایان شرطین سرلیدان او مکانیزمای شوپاندن پیکانین بین نرخاندن. تی پایین پشتی نقاشان دیار ببکا و کنگی در باسی لجنه گشتی پارلمنتوی ببه. پشتی نقاشان لجنه گشتی تی پایین ببه قانون. دما بو قانون جی و یک سر نکوه مریتی. جبو او یک جی پیک وره بریار در روزنامه فرمی ده وره وشاندن. او جی به هنک شرطان و گریداینه. دویج آلیه هزین اولکاریه ین ترکیه و بی تثبیت کرن کو PKK کجک او همو هبونین گریدای وی داویل هبون آخوا آنین او چکین خوا دانینه. پشترجی دوی او یک جا آلیه لجنه اولکاریا نتوی و وره پشتراس کرن. باشه وی بریار دروجنامه فرمیده بیوشاندن. اندامی کنسیا ریبر آکوما جواکین کردستان کجکی زبیر ایدار دربار خانین قانونا چارچوبه داخ و زبیر ایدار دیار کرد که قانونا چارچوبه کیمه و گوت از ده سپاندنا قانون ده روشا ریبر عبدالله اوجلان گرینگ دبینم ام لبندین که شرط و مرجن ریبر آپو تاولی وکی کوردیناتوری آشتیه به سر راست کرن. د چارچوبه پیواژویا آشیتی و جواکا دموکراتیک de xalên pêşnûma qanûna çarçoveyî hate eşkerekirin. Aslaya baktım. Bütün maddelerini okudum, gözden geçirdim. Endamê Konseya Rêveberiya Kecekê Zubeyr Aydar xalên qanûna çarçoveyê nirxand. Aydar diyar kir ku xala destnîşan dike ku ên beriya 2005 nikarin ji qanûnê sûd werbigirin bi pirsgirêk e. Bi gotina wî ev xal armanca wê ew e ku kadroyên rêveberiyên ji derveyî vê qanûnê bihêlin û got. Di vê qanûne bi hişmendiya ewlehiyê, lê di çarçoveya misogeriya beşdariya siyasî de bê nirxandin. Ji bo ku pêvajo birêk û pêk bi rêve biçe beriya her tiştî di vê pozisyona Abdullah Öcalan pêk were. Vê pêvajoyê tenê ew dikare bi rêve bibe, di vê mijarê de biryareke giştî heye. Aydar balkişand li ser beşa qanûnê ku hatî pêşkêşkirin û li ser yê ku çekan datîne û wiha pê de çû. Di qanûnê de tê gotin ku yê çekan datînin dê werin dê wiha bibe. Bijihkirina van tiştan bêyî serokapû nepêkane. Em li bendêne ku şert û mercên rêber apo tavilê weke koordînatorê aşîtî û siyasîbûnê bêye vererast-kirin. Aydar destnîşan kir ku di vê gavên hiqûqî yên di derbarê girtîgehan de jî di cih bêne avêtin û got. Dema qanûn ji meclisê derkeve di vê berdanên ji girtîgehan jî dest pê bike. Aydar diyar kir ku ew wekî tevger, rêxistin û siyasetmedar di pêvajoyê de ji dilin û qanûn kêm dibin. Bi gotina wî di vê ev qanûna destpêkê qanûna bingehîn baş bê nirxandin û rê li ber vererast-kirinên din veke. Aydar destnîşan kir ku Kurd dixwazin bi nasname ziman û çanda xwe di nava hiqûqê de bijîn û got. Mesele ev e. Kurd dixwazin bi nasname ziman û çanda xwe li wî welatî bijîn. Dixwazin di nava hiqûqê de bijîn, dixwazin xwe rêxistin bikin, siyasetê bikin, dixwazin vê di nava hiqûqê de û di qada qanûnî de bikin. Ev bi qanûneke de mehekê de an du mehan de nepêkane. Divê Kurd di hiqûqa wî welatî de bêne pênasekirin û mafê wan bêne misogêrkirin. بیلانچا تقینا لباجر جرمانا گیران دبه وزارت تندرستی راگهاند کو جمرا قربانیان درکتیه 16
لگوری وزارت تقین لچرخریا رودا لباجر جرمانا ده اتوبیسه که گشتی ده پیک هاتیه. وزارت راگاند کو حتی نها 16 کس مرنه. لگوری داخلیا وزارت دبه کو جمارا قربانیان زیده ببه. ده مدیا دیجیتال ده جی دیمنین داخلیا کمک بناوی منبر انصار الرسول بلاوم. اف کم دبیجه ایریج آلیه وان و پیک هاتیه. لیبلی آلیین پیوندیدار حتی نها درباری ناسنامه سوژدار آنجی راستیا وی داخلیه ده تو آگاهیه که فرمی ندانه. لیکولین لسر تقینا دوه ناساندنا برپرسیار آنجی دوام دکن. لهرما تربسپی جودکار دمین داوی ده حود دنکو ده نوا سالا که ده ادی زیدتری جاره که اردی خواه بچینن یک جوان جودکاران جی معاص عزیزم جی گنده دیریشک یه تربسپیه یه معاص لهمان اردی خواه پیشی گنم و پاش جی کنجی چاندیه او دبیجه کو چاندنا اردی لپی هفت دکاره ببه سدما بکار آنینا باشتر آف او گبرهیم جبرویه که او داخوازدیکه کو سازین چاندنیین جودکاران لسر ریبازین نوژن این چاندنیه فیر بکن. لالیه دن کمیته اکولوژی یا کوبانیجی دو پروژین هلبراندنا گبره خوازهی پیکانینه. دی پلان کرن کو اف گبره ده دسپیکا بحاری ده لجودکاران وره بلاف کرن. اف گبره ده انجام لیکولنان ده هاتیا آمده کرن. یک جوان گبریان خوازهی توربه. اف گبره ده دمسالا پاییزی ده جبر همین گیها او پلین داران تی چیکرین. جوره دن جی گبریا فرمی کامپوست اکو جه کرمان تی چیکرینه. اندازیاری چاندنیه ناصر کرو درباره پروژه ده آخوی او گوت اف خدمت جبو جواکی او پیشکتنا چاندنیه. اف عرضه که شخو کنزم ما گنم چند بو هیوا ششادش خو گنم هات راکرن بتطوير الجهده ما تراكتور اني ما راكر جبي ام استفاده بكن جبي عرضها جي وتعدجي لينوي ما خستك كنجي يلون ها ما كنجي شاندنا وكون بينجي كنجي افضن وتشي جيبونا بحيث ام دفيدا جبي عرضها هناك ام بكن وتعدجي تعديناك يكون جي العرضين نجي خو بهتري خو حفاظ السرط وتخرجت كعرض ولود من حفاظينا كي باشا بيوري ما تراكتور اني ما دو سيدي سكيب عقش مالي خصن تولي فرازا هناك او فرازجي ما بير راكرش بي جو حفاظ السرط بتخبكي كونجي نها العرض ميزن تفوشي وجه نافده هي اما كونجي نافده تشيبويا او بوشيها هناك مساعدات دي اريكاريه دي جو حفاظ السرط بتخبكي سرهين كونا خبكي وكون زن حراره درجه حراره الفيدري قلكي زورا جيتشلو بينجا حتى بينجيجي بلكي بيقول تاثير خلينا كي الاختي افضانيات بهن كاي جيرا چاندنيا كونجيا فيكري كان مثلا هم عطور بيكتيا مازوت ام حاجات مازوت انا مازوت وقت زانجل كي جيب هاي فيكري كان كده توليولوجي ام شويه هاي مدايه بيشا چاوي خو وما چاندي نافدجي من دار زيتونه ام جم خاطشه دكن جبو چاندنيا بزران و قلمان و چچکان اب مشرب ابو هما بازار وجنا ما دست به کریه دما دکاوه گرمه ام دست به دکن اف روزا ام بج چم مخالفات نبات ام بج بلگن داران به مثلا ام بج کوش به یا مخالفات حیوانیه به ام گی کوم سر هف دکن و هاون جی دست به پروژه دکن و ام بن ام و مخالفاتنا تنین جام خو کوم دکن تالج بآلات نامه طيبات هنا ام فرم دكن و ام حتى جامع كوم ما تشدبن بشراجي ام كوم تشدكن و ام مثلا حر اینه جاره که حر حسبي ام به درجه حراره جي ام و كوم اول راش دكن سبي رطوبه خا
شيء ببي هدي ام بي خدمات و مشروعات كن حتى ما بهاره وبش ما بهاره جي اذا داس بانتاجي دار دكافي ام دخن جبو استخدامي و جبو مثلا ام جم خال مشتله جبو قلامان جبو توفان جبو چاكن ام استخدام دكن افدمك الهرمي بجشتي وبطيبتي جي لباجري حسكي برزريكا جناتوران يكجي برزريكا حريس تركيا كروش انا درد كذا بيشم خودي جناتوران في برزريكي بنبونا سوتمانيه و جريده جبر وی که رهبریا سوتمانیه یا حریما جزری کمیته آواکریه اف کمیته و همو دوسیین جناتوران دبن چافدریا وانده با او وی که بشوپینن آلین پیوندیدار دبیجن جبوم زیدکرنا پارا سوتمانیه با باجاره حسکه جی خباتین وی که تنکرن او د پیشنیارین پیشین ین وانده جی هر تم ناوندین خدمت گزاریه هنه دوسیا جناتوران ایدی لبردسته گریننده تیا سوتمانیه یا هریما جزیره او دوسیین جناتوران بشوپینه و لگوری پیوستیان تف بگرن. هروها و مازوت جبو ناوندین خدمت گزاری جی بده. درباره و مجاره ده هفسروک گریننده عزدین فرحان لسردانین جناتور و پاراوان یا مازوت آگاهی ده. قمنا بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة موضوع المولدات جديركي حتى تلتمر وحسكي 1524 جنراتور هنا ام جبو جنراتوران مازوت ب 125 لیره سوری دادن. لگوری رخصت هی مقدار مازوتا کو جبو جنراتوران مهانت داین 11 میلیون و 800 هزار لیتره. ریوبری جبو داینا و مازوته مهانه 6 میلیون و 800 هزار دلاری خرج دکه. نطالب ب 49 وياتي يعني يزودونها بحوالي 49 صهريج لتغطية رغم مکانیزمایا هیجی پرسکریک و آستنگین کو خودی جنراتوران درخستن جی هبون. جبو شوپاندنا دوسیای جنراتوران ما کمیته اکاوا کرد. ایدی اف خبات وید بن چعفدریا مدبه. اگر خودیین بنزنخانه و جنراتوران بن پیکرنان بکن و حساب جوان بخواستن. عزدین آنی زمان کو پشتی گوهرتنا روشه هریمه ایدی گوهرتن دهاتن و بلاف کرنا سیستما مازوت دا جیهاتیه چه کرن. هم بمادة السير المدعوم بسعر 525 ليرة للتر الواحد بالإضافة إلى بری دست پیکرنا گشدان داویین لحرمه جبو دابین کرنا پیدوی ناوندین خدمتگزاری روزانه 45 سهریج جبو مدهاتن داین. لینها روزانه تنه 19 سهریجان ددن. جوان 18 سهریج جبو ناوندین خدمتگزاری وکی جنراتور، فرن، کارگه، آش و سهریجن آوه تنه داین. دداویه دا عزدین فرحان دیار کرد کو جبو زیده کرنا مقدار سوتمانیه لباشر حسکه خباتن مشاندن. أن تكون تابعة بشكل كامل لمديرية المحروقات سواء من ناحية الترخيص أو من ناحية الكميات أو من ناحية الأحمال. ام وکی گرنندتیا سوتمانیه جبر نبونا کهربای لحرمه و نبونا آویل حسکه دسپیک سوتمانیه ددن ناوندین خدمتگزاریه. پیدویا پارزگه به مقدار مزن آمازوت هیا امه جبو وی کجی خواته بدن مشاندن. تابعة بشكل مباشر لمديرية المحروقات. جودکارین هریما جزیره پشتی راکرنا برهمین خوین ساله و جاریم برماهین زوین خوا دشاوتینن پسپورین چاندنی جی دیار دکن کو شاوتاندنا پریزیان زرارک مزند دا آخ او جنگه هن جودکار جبو پاکشکرنا اردین خوا زویان دشاوتینن لگوری پسپورین چاندنی شاوتاندنا زندوارین بچوک او باکتریین کو سوده وان جبو آخ حیاتونه دیکم به وندابونا وان زندیان مادین ارگانیک دا آخه دا کم دبن او اف یک باندوره لمقدار برهمان دیگه. شوتاندنا پریزان دیهله کو دومان او گازین کو ده انجام شوتاندنی ده بلاو ببن هوا قریج دیکن او دبت سدما زیده بونا نخوشیان. هر وها ده شرط او مرجین گرم ده آگر دکاره بلاو ببه او ببه سدما شوتاندنا زوییندن. پسپورین چاندنی لتربسپیه آزاد ابراهیم گوت
شوتاندنا پریزیان زراره دیگهینه آخ و باندورا وی لسر ایمی سوالان هیا او زراره ده دارین کل در دورا زویان هاتنه چاندن. آزاد ابراهیم بانک لجودکاران کرکو پریزیان نشوتین او زراره ندن جنگه. راستی زراراوی گلک هیا دملی وقت گوتی سوالداری دجی دبی پرزگریکش خودی سوال آرا وکی دیجی پرزگریکی وینا هانا دملی عرضه دا وکا ماده عضوی دا عرضه دا دکوجه کرم هانا کائنات دقیق هانا عناصر غذایی هانا دا عرضه دا واجی کمتی و زراری دگهینه وانا که جبر بی که وکا زراعتهم قالك جرى بانغوازي مدى ملتي خو نو زيفي خو عرضي خو نشوطين فرازي خو ج 2011 شری نفخوی سوریه و جاره یکمینه لولات گنم جدر و نای کرین سازیا گنم سوریه دبیجه به وان برهمین ایسال باوی که گشتی کرینه او او یک جی به تیرا ولات دکم. سازی راگاند کو و ایسال 2.7 میلیون تن گنم جودکارین ل پاریزگاهین جدا ورگرتیا کو ج حوجداری سالانه یا ولید زیاتره هر وقت دیار کر کو حوجداری ولید یا سالانه 2.5 میلیون تن بری شری ل ولاد دست به بکه هل براندنا سالانه یا گنم ل دگهشت 4.1 میلیون تونیم د لید سالن کریزی ده جبر برفره بونا شر او هشک سالیا هل براندنا کیم بو او سوریه نچار کرکو جبو پیدا کرنا پیدوین خواه گنم جدر و بکرم. بانکا نفنتوی راگهاند کو و 100 میلیون دلار جبو پشتگیریا قادا دراوی او آبوریا سوریه وقتینه آلیکاری ده بتایبتی جبو نوکرنا پرگالا بانکان او پیشخستنا خدمت دیجیتال وره بکارانین. لگوری داخونیا بانکا نفنتوی او یک و جبو نوشنکرنا قادا دراوی پیشخستنا بنسازیا بانکان او خورد خدمت بانکی دیجیتالی وره بکارانین. بشک جوی آلیکاریه ده جبو پشتگیریا بانکا ناوندیا سوریه او خورد اولهیا سیبری وره بکارانین. هر وها بانک دیار کرکو آلیکاری ده جبو چاودرین دراوی او خورد تیکوشینا لدشی ششتنا پرین او فینانسه کرنا ترور جوره بکارانین. لگوری بانکا نفنتوی اف گافدکاره آلیکاریا سوریه بکه کو آبوریا خواه پیش بخه او جاره کدن به پرگالا دراوی یا نفنتوی را گریدانا خواه خورد بکم. قامشلو لعالیه که نسبین لعالیه دن یه سنور دنابرا باکوری کردستان او روژاوی کردستان دنه دریه سنوریه کو 15 سالن گرتیه دیسا کتیه روژاویم اف درگیه کو سالا 1950 هاتیه وکرن جبو سالانه بویا پرزیریکا سرکه بازرگانی او و گوهستنا دنابرا باکوری کردستان او روژاوی کردستان ده ایرو به گوهرنا سیاسی او اولهیا لسوریه هیوی تکرن کو حتی داویا وی سالی جاره کدن اف درگه وره وکرنا درگه دکاره هم دالیه بازرگانی و گوهستن او تکلین آبورین دنابرا هر دو آلیان ده این سنور ده جی جاره کدن گش بکه زندی بکه استراتژیا درگه دیروکاوی او گرینگیا ویا ده بازرگانی او و گوهستن ده ده راپورا حوالا موجودی علی و حوالا می کامروان هلوست علی ده ام تماشا بکن. قامش لول آلیه کی نسبین جی لآلیه دن ای سینور مایه تنه او درگه کو ببو وسیله چونو هاتنه جی گرتن جاره کدن سرخط و بنخط جهبدو قد کرن
15 سالن درگه نسیبینه یکو دنافبرا روجاوا و باکوری کردستانی دایه گرتیه. سال 2011 به شهر نفخایی سوریه را کریزا آبوریجی دست بکر. پشتی وی به ساله که ترکیه اف درگه لبرچونو هاتنه و گوهستنا بازرگانیه گرد. لئیرو روش جاره کدن بویا روژف و تی پیش بینی کرن کو حیا داویا وی ساله بفکرن. دری سینوری دنافبرا قامشلو و نسیبینه سال 1953 هاتا بکرن. واته تمنه چیکرناوی بویا 73 سال. به پیمان لوزانه را سال 1923 خط سینور دنافبرا ترکیه و سوریه دا هاتا خیس کرن. و یکی همو باجارین کردان این سرخط و بنخط جهب و قطاند. پشتی پیمانه به 30 سالی اف درگه هاتا آوا کرن. بسالانه ببو پرک سرکه یا آبوری و خزمته. استراتیجیا وی درگهی اواکو ده هرما هری برهمدار ده جزیره روج آوای کردستانی دایه. جزیره کو ده سه گوشه سینور دنافبرا سه ولاتان ترکیه، عراق و سوریه دایه. یا کو خودی عردین چاندنیه یه برهمداره. ولات هلبرینا جه، گنم و پامبویه. جافکانیا زوین هری مزن این پترول و غاز خوازاییه. او گوره بنگهین ای آبوریا سوریه. لوما بویا ناوندک گرینگ آبازرگانی و گوهستنه. پشتی 15 سالان جی کریزه. سوریه نتنه آلی سیاسی و لی جهیلا آبوری و لوجستیکی وشی دکوه قناغک نو. پشتی کتنا رژیم الاسد حیشت کانون 2024 و بهاتنا حکومت دمکیا شامیرا و چارچوبه هف پیمان 29 چله دنافبرا قصد حکومت دا ایدی جارک دن و کرناداری کتیا روژوه. وزیر بازرگانی ی ترکیه ده جیوینک لانقره و بر پرسین بازرگانی ین ترکیه و سوریه جیده دا آماده بون راگهاند بوکو حیادا ویا ساله و درگه بفکرن. گر روش اولهی آرام ببه درگه ببه و لفو تفگرا بازرگانی چالاکتر ببه و تیکلین آبوری ین سرخط و بنخط خورتر ببه. هروها و ریل بر ریویان و در باسبونا و گوهستنان جارک دن بفکرن. ریا ناونتویا انفورجی دامارک گرینگ جبو و گوهستنا وان چافکانیان جبو بازارین هریمی و ناونتویا گوهکرنا درگه نسیبینه و باندورک یک سر و ارینی به. لمکه سه دولتان ده هفکاریا اولکاری ده گاوک نویا استراتژیک آویتم ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان پیمان پاراستنا هفبش یا مکه امضا کرن. لگوری پیمان ایرشا چکداری لسر یک جوان ولاتان پیک وره وکه ایرشا لسر هر سی ولاتان پیک هاتیه و وره حسباندن و بوی آویجی برسف وره داین. پیمان ده دمکه ده هاتیه امضا کرن که آلوزیا اولهیه لروشلات ناوین و لگشت جهانی ده آستا هری جورده. افدمک دریجه ده سیگوشه ریاد، انقره و اسلام آباد ده تفگرک زیده دیپلماسی هیا. ولات یکم ای اسلامی که خودی چکا نوکلیری پاکستان لگل ترکیه و سعودیه پیمانک اولهیه امضا کرد. جبوه پیمانه سروکومار ترکیه اردوغان لمکه به پرنس سعودی محمد بن سلمان و سروک وزیر پاکستان شهباز شریف رجویا. وان ولاتان به هفره پیمانا سیالی یا پاراستن امضا کرن. لگوری داخویانیا وزارت درو یا پاکستانی آرمانجا پیمان خردکرنا راگرتنا هفبش لدیجی هر جورین ایریشه و پیشخستنا هفکاریا پاراستن دنابرا هر سی ولاتان دیه. یک جخالا هری سرکه یا پیمان دبیجه دما ایریشک چکداری لسر یک جوان هر سی ولاتان وره کرن و وکی ایریشک لسر وان حمویانه وره حسباندن. واته اویجی اوه هر سی ولات دخوازن به هیزا هفبش آ پاراستنه لدیجی گفین اولهی هیزک پاراستنا به هیستر آوا بکن. پیمان تنه به برسفدانا ایریشان را سینوردار نامینه.
دوی ده پیشخستنا هفکاریا پاراستنه ده همو قادن نابرا ترکیه، سعود و پاکستان ده جیت پیشبینی کرن. لی برپرسیاره کی دولتا ترک جرویترز یارا گوتیه پیمان به تمامی جبو پاراستنه یا اولدیج ولاته کی یان آلیه کی تایبت نهاتیه چکرن. هر وا اف پیمانین بره یین وان ولاتان به هفره یان جی به ولات و ریخستنین دن را بطال ناکه و جیه وان ناگره. پیمان ده دمکه دته که روشا اولهیه لروشلاتا ناوین آلوزه شر و گفین هریمی دوامن. لگوری چعفکانی نیزیکی مجاره پیمان دمک دریج بو دناو برا سی ولاتان ده دهات نقاش کرن. لیا کو لزدایا ویجی بویرین لهریمینه. پاکستان دناو برا ولاتین مسلمان ده یکانه ولات خودی چکین نکلاریه. ترکیه جی دواره هلبرینا چکان ده کپاسیته خویا گرینگ هیا. ده همان دمه ده سعودی خودی هزین چکداری و آمورین پیشکتی ین امریکایینه. ترکیه، سعود و پاکستان بریجی ده گلک واران ده تیکیلین سیاسی و پاراستن دانی بون. لیمنی پشتی دمک دریج آگیر بست او بیدنگی شرجارک دن لولات گرد به ده شری نافخوای ده بیتری سی کس هاتنه کشتن دوی ناف بریده عربستان سعودی خواهج با اپراسیونه که برفره یا لدجی حسیان آمده دیکن. حسیان ده یمن ایریشی کامپک لشکری او عربستان سعودی کرن. ده انجام ده هری کم سی لشکرین حکومتا یمنی هاتن کشتن. لگوری هنچافکانیان اف جمار 58 هر وها بحثا بده هم برینداران جیده کرن. اف ایریش روشا پیشمی لدجی ولایتا مرب او حدروموتی به درون او مشکان پیک هاتن. حوثیان ده داخنیا خود گوتن وان پشتراستیریا کو عربستان سعودی گلک لشکر کم کرنه وان جی هم وقتی وی ایرش پیکانیه ایرو جی ایرش کدن پیک هات راگاندن کو یک جی زاروک 11 کس بریندار بونه لگوری چافکانین جی یمنی عربستان سعودی لبش ناوین این ولات خوش بو ایرش که برفره آ جی دریای و جی بجاهی ده آمده دیکن. لعراق دم که مایه کومین چکدار دخوازن حکمت برسوا ایرشا دولت یبوین امریکا او عربستان سعودی یا لسر ولات بیک هاتی بده دما جبو حکمت هاتی داین جی ایرو به اوکه فرمی دقده حکمت جی جوان رد بیجه حتی سه ایلونی و چکین خواه دانی اگر ندانی و جاروی لحنبری وان ریبازین جدا بکار بینم جبو ولات وقت نها یک جمجارا هری گرینگه ده نابرا داخوازا دولت جبو یک ریزیا چکداری او بردوامیا چکداریا کمانده پرس اوه عراق و بر به چارسریه و بچه یانجی بر به شرکه نافخوای و هره عراق تناوا خود دکله لآلیه کی دما جبو رادستکرنا کومین چکدار هاتی داین کم دبه و الآلیه دن ایریشین دولتین یکبویین امریکا و عربستان السعودی لسر وانجی روش هین آلوستر کریه جبر ویکی عراق لبر تقینیه. هفته بوری امریکا و سعودیه لچند پارێزگەهên عراقê êrişî ser hêzên heştir şeعبî kirin. Li beramberî vê komên çekdar ên Iraqê wext dan hikûmeta Iraqê û xwestin bersivê bide van êrîşan. Eger neke wê bi xwe bersivê bidin, ev wext îro diqede. بأسمى عبارات الشكر والتقدير والثناء على جهودكم. Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî ferman daye hemû hêzên ewlekariyê ku asta amadekariyên ewlekariyê bilind bikin. Her wa
حکومت عراقی ji komên çekdar dixwaze heta 30 îlonê çekê xwe radest bikin û çek dibin kontrola dewleta Iraqê de bin. Dosyaya komên çekdar ji 2003 ve yek ji dosyayên siyasî û ewlekariyê yên herî tevlîhev ên Iraqê ye. Lê niha hikûmet hewl dide bi rêbaza entegrekirinê vê pirsgirêkê çareser bike. Ev hêz û komên heyî di mijara danîna çekan de nerazî ne. Ev komên dibin navê Meqawmeyê Îslamî ya Iraqê de xwe binav kirine, ragihandin wê çekê xwe radest nekin. Hinceta xwe jî bi hebûna Daişê û gefa wê vegirê didin. Beşek ji wan jî dixwazin li ciyê fezixkirin yan radestkirina çekan weke beşeke fermî ya hêzên çekdar lê werin. Nêrneke din a fermandarên van koman jî pirsgirêk neçeke, çawabûna fermandarî û birêxistinekirina hêzan e. Li vir xala herî sereke ya derdikeve şêwazê bêçekkirinê ye. Ji bo vê yekê jî nîqaş li ser sê modelên entegrasyonê tê kirin. Ya yekemîn bi temamî bêçekbûne, wê çekên xwe radestî dewletê bikin û xwe fesix bikin. Ya duyemîn entegrasyona saziyên dewletê ye. Ew jî komên çekdar wê wekî personel di nav artêşê, heştê şeعبî, wezareta karê hundir de cih bigirin, lê wê zincîreke fermandeyê ya ji dewletê serbixwe nemîne. Rêbaza dawî û ya sêyem jî wê di nava heştê şeعبî de bimînin û kapasîteya xwe ya çekdarî ya xweser biparêzin. Bi taybet komên ku danîna çekan red dikin, vê modelê pêşniyar dikin. Li aliyekî dema ku hikûmetê daye komên çekdar kêm dibe û li aliyê din jî dema ku van koman dayê desthilata Iraqê îro dawî dibe. Her aliyek li benda pêkanîna daxwazên xwe ye. Lê ya tê xuyakirin ev e, li pêşiya welat rojên zor û zehmet hene. Piştî agirbesta navbera İsrail û Hizbullahê cara yekemîn cenazê leşkerên İsraîlê careke din têne welat di teqînekê li başûrê Libnanê de du leşkerên İsraîlê hatin kuştin. Artêşa İsraîlê ragihand ku teqîn li gundê Mejdal Zuan ê başûrê Libnanê pêk hatiye. Li gorî artêşê du leşker mirine û çar jî bi giranî birîndar bûne. Raya derekî leşkerî got, li wê deverê bombeyek hatiye teqandin û hêj li ser cûreya teqmeniyê lêkolîn tê kirin. İsraîl, Hizbullah bi binpêkirina agirbestê tawanbar kir û li başûrê Libnanê êrişên hewayî û topbaran pêkanî. Li gorî Wezareta Tenduristiyê ya Libnanê di êrişeke İsraîlê li Tebbînê de kesek hate kuştin û 12 jî birîndar bûn. Agirbesta navbera İsraîl û Hizbullahê ku ji 20 Hezranê ve dewame di nava aloziyê de ye. Di heman demê de li Romayê nîqaşên navbera Libnan û İsraîlê li ser pêkanîna peymana vekişîna hêzên İsraîlê ji başûrê welat dewam dike. Li gorî peymanê İsraîl li pêşberî vekişîna xwe dixwaze Hizbullah çekên xwe radestî artêşa Libnanê bike. Hizbullah jî vê yekê red dike. Fona alîkariya zarokan a netwên yekbûyî UNICEF ragihand ku tevê agirbestê li Xezayê her kim 300 zarok hatine kuştin, rêkxistinê hişyarî da ku zarok hin jê di nava şert û mercên miroviyên dijwar de dijin û pêdiviya bingên ên wan nayên dabînkirin. Li gorî UNICEFê di 300 rojên agirbestê de herî kim 300 zarok li Xezayê hatine kuştin. Ev jî tê wateya ku bi navînê rojane zarokek hatiye kuştin. Rêxistinê diyar kir ku zarok li Xezayê bi şert û mercên miroviyên dijwar re rûbirûne. Kêmbûna xwarinê, pirzîrekên av, paqijî û belavbûna nexweşiyan jiyana zarokan hîn dijwartir kiriye. Rêxistinê her wiha got, bi hezaran malbat hîn jê li deverên ku hatina wêrankirin dijin û li van deveran gelek jî pêdiviyên bingê hîn tunene. UNICEF'e bank li hemû aliyan kir ku zarokan biparêzin û rêbidin alîkariya mirovî û xizmetên bingehîn bi awayekî ewle û bê asteng bigihêjin gelê Xezayê.
آپی موسا آنگو موسا انتر ده سال 1992 ده انجام ایرشکه جی تمیده لآمدی شهید بوم دوزا جبوی هات بو وکرین جی ده سال 2022 ده هات بو گرتن جبو که دوز جنو و دست بی بکه دیسا سرلیدان هاتیه کرن. دوسیا آپی موسا به هنجتا دنبور یا هات بو گرتن. نها مالبات و پاریزرین آپی موسا جبو که دوز جنو و دست بی بکن سریل سردوزگریا دایره کشتنا فایلی ندیار هات داین. اف دایره دبن بانی وزارت دادی یا ترکیه ده و داویه هات آوا کرن. ده سرلیدان ده هات خواستن که لیپرسینه که برفره یا بدومدار چه ببه دوز جهر آلی و وره رونی کرن و فایل بینه تثبیت کرن و جزا کرن. بروژان هم دنوچین کو هم پارو دکن و هم جنوچین د سر مدیا دیجیتال در دکوند روشا گماری کمبونا سرگوی یا لنوا باجری حسکه در دکوه پیش و او یک ج آلی خلکی و ج راستی نرازبونه که زیدت تیش برکو دیمل نوا باجری حسکه و جاری گلک آلوزین دنجی بخارت تینم نخواستم جیم به طایبتی دواری نخوشیه ده او لعالیه دن او قریجیا کل نوا باجر و جاری برتک این زده بخورد داوا کرن دیمانی کن هم بین سر اکرانان او نوچاگانی ما آمده کریه جیم و راستی جاره کدن راد خبر چاوان او پرسا گلوم جویه که کی برپرسیاره در دخبیش. از نوا باجار حسکیه چارخریا کنیسه جرته گوتن بنرن براسی دیمنکی پر بیشه ام دزانن روشا کو هریم تیر در باس دبه ده چه حالی ده لی گرک خلجی و شارداری جی به هفره آلی کار بن لی مخابن براسی دیمنکو هند بینن دبه کو اف میناک به اما بیشن پرانی اتاخین باجار حسکی به ویرنگیه هلبت هر دو آلیجی برپرسیارن بنرن حتی او سر تاخی جلور سر جاده جلوه درا همو چوبه هر دو آلی برپرسیارن هم شارداری هم جی خلق برپرسیارن کو و چوبه داوه نجا چاره سری چیه براسی ام جی دخوازن و پیامه بگینن شارداری باجار حسکی و شارداری جی به هفره آلی کار بن. ملکی برپرسیارن جی نوچاگانی محمد بادری دی بیجم ام به نوچا خواه دریزه دوام بکن که ابجی جباجاری قامشتویا اف چار روشن لباجاری قامشتو شاهی لسر شاهی پیتیم اف شاهی انکو لپارک آزادی تینه لدارخستن دبن ناوی فستیفال هاوینی ده جاره یکمینه تینه لدارخستن شوانه پارک جخلکی تجید به حتی نیو شوی شاهی و اتمسفراوی لناوا باجار جی در دیکوم روزانه هنرمندین نافدار لسر دیکی به گرماهی هاوینی اکوهینه ایدی و جوشا شاهی هینا جی گرمتر دیکن نوچگانا ما جوانا جمعه او حوالی ما قمروان حیدر یوسف دوی قلبالخیه ده هست و رنگینی در دیکوه جی نشان دادن پرچەیەکە کوردستانیە ئەفدەر پرچەیەک و چاوی دژمن و نەیاران هەرتم لەسەر سوورد بوو دێدەمێن داوی دەژی گەلە گوهرتن و ڤەگوهرتن تێدە چێبوون و گەلە کەزە بژی شەوتین لێ ئیرۆ ئەف پەرچەیە کوردستانی دناوە ئاتمۆسفێرەکە جودا دەیە ڕۆژئاوایە کوردستانیە چاره طبق فستیوال هاوینی یا قامشلو لپارک آزادی به تبلیبونا 300 شرکتین بازرگانیه سازین هنریین جور بجور جسوری و چینی دست بکر. امجي مشاركه بون في مهرجان هافيني الحديقه ازاتي منتجات مجي جبو عالم بيترناس بكن وكيف عملت جوابي
مهرجان قال لك خوش بالنسبة جمهوره وبالنسبة لملت التفديري بلي متوازن هر سال دوباره ببه جرگو اول مرة الباجاري قامش لو تشتكي ولو تشي دبه وهنرمنجي هاتنه جرولو ام قال كي بسيطين سري مهرجاني پارک آزادی پشتی دمجمیر هفته ایواری ریو ریوانی تدنامینه فستیوالا کو کیف و شادی کردل خلک روش آواده هنرمند نافدار مینا دلو دوغان غدا خراب كده سام جاگره چغاره فنجان هاتن و چوینا موانا خالینا بونا بونا بوی نازدار جزیری عمر سليمان هروها آزاد بدران جهات بو دعوت کرن لجبر برزگریکن لسر سینور فیش خابوره نکاری حاضر ببا باران باری لسر خطه بهنا آخته جبن خطه کراس مرنه سرخوابا بجه لچارالوین هوالتن دو بصراحة مهرجان قلكي خوشة جارايا كمان بلكي ولود مهرجان كالضخم قلكي قامش لولا تشيد به ده مهرجان بريوة تشيبون بس نبي ضخامته وعالمتين لغوري بلان سازيا فستيفالي روجا حشتي مهيدي بداوي ببا لخلكين روج آبا هيفياوان اوكو سالي جاركي فستيفالك بفيرن قل روج آبا تشي ببا بله بینرین هجام لوردگیجین داویا بلتنا خود بیشین حتی جاری کردن ورن پیشیا و هر شاد و بختار بن